Kumsang khazakua somko le pakua December ni somni pali chanu darli le mini somthum le pakua khan Patna chung Bihar state chunga Indian Airlines flight IC814 chu athoka Airbus A300 thlona lian tak ania mi za somria le pakua phurani pilot ber captain Devi Saran chu cockpit a thua kumsomli panni atling toa Indian Air Force a kumnga athok toa civilian pilot a kumsom athok to bokani atho puiten aril runghet le zamngai lo mi ani anti thina abula Force officer Rajinder Kumar athua kumsom thum atling chiani lana pangde ma se pilot thatak ania anunga flight engineer Anil Kumar Jagia athua hepa hian thlona engine fuel hydraulic system zong ain kolani Anil Jagia hian he thil thleng hi kumsang nia lekhabua aziaka aming chu IC814 hijack dain side story ania he lekhabua tang hian cockpit chunga thil thleng diktak kansia theipa ani captain Devi Saran le Rajinder Kumar te chu coffee anina anin berenga captain chuan Christmas mani ania Delhi kan thlen watangai mitam takin an chungte an ngak don ani atia Rajinder Kumar po anuya sar weather atha kan thleng mang atia Anil Jagia po aduty atha fuel gas ena engine sound ngai thani Anil Jagia chuan ale khabua darli vela chuan kan thoveng leya tuma hian engthil rap thlak tak nge lo thleng don ti kan selawani kan nui tlerra coffee kaninani atiani steward Anil Sharma chu cockpita coffee ken lu atuma kongkhar a hon don lai tak chuan tuemoin anem honga Anil Sharma chu aphusoka ahoi chowa mi pakhat mai tuam vek lukhum sen khum mita da glass vua chu amua akut dinglama grenade ahuma akut veilama pistol ahum bokani Anil Sharma chu khur ngala adingoi renga chupa chuan anamluta aw chuak ringle tuna hian in thiar film ro tuma chesau thlona hi kan kuta om to tinani chupa chu hijacker ho tu Jahur Ibrahim ania anin phuadan chuan a chief antiani arwalin midang pali anom boka an hming chu Sani Ahmed Qureshi Shahid Akhtar Said Ibrahim Athar antia an vain mi panga ania an vain mayan tuama silai grenade pistol an kengani an vain Pakistan atanga local ni in Harkat ul Mujahideen terrorist group mi anni hijacker ho tu chuan captain Devi Saran chuan hunglama tangin a benga alua pu pistol in atina thlona hi Delhi pan lovin Amritsar pan tiro atia captain Devi Saran chu a hlau hle ma se a in thunun shama akut chu a khura ma se aw chu a tinghet shama ATC air traffic control Lucknow nen anin bia aw chu tidam sham Lucknow control IC814 Lucknow ATC chuan asia amangang arwalin Delhi ATC Indian Air Force te anshil ngala captain Devi Saran chuan first officer Rajinder Kumar ena zamsu kanom dan tur kan ngai tuang passenger te kan chan hi manga yatia Rajinder Kumar po akuta khura ma se in thununa thlona chu control ani captain Devi Saran chuan Anil Jagia lampang hoi phea fueleng zat nge kan nei tin Anil Jagia chuan Sardar Karthum vel ta na tok Amritsar kan thing theyang tatia captain chuan athae zamsu kan himang atiani darli lemini somnga le pathuma thlona chu hijack anitani thlona chunga chuan passenger te chuan mangang hleya steward Nilam Katara chu hlau hle ma se a in thununa passenger te chu athlamuan atumani mangang su sarkarin min puyang kan him vek don tatia ma se om chung chu khur rengani passenger te zinga mi poimo te chanchin kan soyang passenger pakhatna Rupin Katial kumsom ni pangami Delhi a cheng Delhi University Jeralaya nia anu mingchu Saroj Katial ni in apa chu Rakesh Katial ani Rupin hianu le pa fa mal ania an mangai hle Rupin hi bialnu nen anin neidona January sang nia in neina an rom han to ani
anu chuan a fapa chu angai hle a Kathmandu alo thlen hun angak rengani rupin hi anu hnena nu Christmas karon mangdona kabial nu nen kan lo hoang atia ma se he thlona hian anunna achan don ti aselawani thlona hijack ani khan rupin chu athungoi renga a hlau hlea hijack arte chuan passenger te chuan vawa tu ma che su antia rupin chu atapa kanu kapa kangai cheu atia amrisara khan hijackar pakhat chuan rupin chu apot chuaka rupin chuan min that su kanu in men nga kani atia ma se hijackar chuan anunga pistolin avit sok soka rupin chu thisen nen chuata atlu atong to bera chuan kanu ti in athita ani arwang chu hijackar te chuan an pai chuaka rupin nu saros katial chuan afapa ruang amu khan atrapna sa ema asoi thelo khopani an soidan chuan kafapa hi tlangwal chelo ber ania abial nu nen in nei turan ni engwangin nge heteng hian athi kafapa ka chanta ati hialani rupin ruang chu delhi athlen khan abial nu po trapna sa hemithi hi IC814 hijack chunga mithi om chunani passenger pani na Satnam Singh kumsomli le pangami Punjab atanga chuang business mi ania anupi ming chu Paramjit Kaur ani fa pani afapa kumsom pani mi Gurpreet le afanu kumriat mi Simran nen an kalani Satnam Singh hi Ludhiana garment business ania Nepala puan le turin kalani anupui Paramjit Kaur chuan pa Christmas naute te hian an thum no thar an hadona an hlimdon lutuk tin thlona hijack ani khan Satnam Singh chuna fa te chu akwa mangang su in pa kaumalom pathian in min veng himang atia afapa Gabrit chuan pa hokadu kanu kanga yatia afanu Simran po tapa pa min veng himro tatiani hijackar te chuan Satnam Singh chuan benga chesu antia Satnam Singh chuan afa te chu akwa nge sau sawa Dubai khan passenger somni le pasari an chua khan Satnam Singh nu puile afa te chu an telvea Paramjit Kaur chuan apasal angai hle nangma lovin kan ho don emni ti in Satnam Singh chuan mangang su karon zui don cheu pathian in min puyang ti in an in thla ta ni Kandahara chuan Satnam Singh chu chaw hlea cho ai lova tui tlem ainani Masia fate angai to awangin ain thunun sham shama darnga le mini somli le panga thlon chu Amritsar Raja Sanchi International Airport a thlengta a hijackar te chuan Rufel andulo chuan passenger pakhat chuan thadon ti in India sarkar chu Delhi a an mangang hlea Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ne chena meeting an nein anum khom ngala Home Minister LK Advani External Affairs Minister Jaswant Singh, National Security Advisor Brajesh Mishra te chu anin komani PM Vajpayee chuan ama file ada achunga passenger list aom Vajpayee chuan passenger te nunna hi apoimo ber mase terrorist te chu kan chu thelo kanram melma anni atia aw chu aring heta mase mita chuan mangan na alangani NSA Brajesh Mishra po buaema adinga achua sar hethil hi kanram tan ashalovang terrorist pathum kan chua chuan India rama attack apung donani masemi za somriat pariat nunna kan chan himangai boxi kan tutluk na hi harsa hleani atia Home Minister LK Advani chuan akut atuaya NSG mangin be ngal ro terrorist nen kanin bia kanin be thailo kanram hi atlom thailo atia aw chu avina athin rim hle tia riat External Affairs Minister Jaswant Singh chu angoi dewa angai tua anget hle sar Pakistan nen kanin lai chin na achia Taliban nen po kanin belowang ma se khobel ram dangin passenger te nun na hi apoimo ber anti ani ti an sheve thowa kan thutluk na hi film kur takin kan siamangai ti in angai tua na aron soi chuak vea Vajpayee chu angoi renga ain ngai tua na sa hle a file chu akhupa ahong lea miza somriat pariat nun na le terrorist pathum te nun na enge poimo zok ti in meeting room chu re tloka tu man tong lowani minute som nuwa Vajpayee chuan passenger te nun na hi apoimo berani ma se terrorist te chua hi kanram ta na thalo kanin ngai tua masang atia he thutluk na harsa taka wang hian Vajpayee chu chaw hle
an soidan chuan karam tan le kami tenun na tan katlo manga yani he tutluk na hi kanun chungin kadam chungin ka theinghil don lo ati hialani NSG commando te National Security Guard mi somnga le panhi chu Amritsar an thlok pheinhala an plan chu thlona lu chila hijacker te tha vekani NSG ho tu pa ber chu Major General SP Singh ania a plan chu thlona kongkhar pahnia arwala luwa hijacker te chu darkar thum chunga ti hlum vekani NSG commando pakhat chuan sar kanin peye thlona kongkhar kan hon rualin hijacker te kan kap hlum vekang ti in asoya ma si hijacker te chuan NSG anom ti an ria an vain silai in antina passenger te chu anaw chiama an trap na sale hijacker ho tu Jahur Ibrahim chuan cockpit atangin awa kanom na hnai vai NSG anom ti kan ria min beidon chuan passenger zong kan that vekang darkar tin pakhat kan thatang atia chu wangin India sarkar chu angoi ta ani NSG te chu anding ngoya anlungai hle thlona tui refuel turam lo wangin pilot te chu an thlona chu an thlo chua pui le angaya fuel atlem towa an du chu Lahore Pakistan panani hijacker te chu an Lahore panang anti in pilot te chu an tur le ta Pakistan sarkar in phallo ma se fuel atlem towa emergency ania wangin an pan ta ni Captain Devi Saran chuan ATC nen ain berenga fuel law request landing Lahore atia Pakistan ATC chuan aphalani pilot te chu anin berenga sar fuel atlem tolutuk kan thleng thiangem Rajinder Kumar chuan atia Captain Devi Saran chuan pathianin min puyang kan thlengang jam su ti in athlamuana Anil Zakia chuan refuel gas aina sardar kar khatcho dai tur tuiom to atia captain chuan kan thlengang pathian om ti in Dariat vela Lahore airport an thlengta Pakistan sarkar chu an buai hle Prime Minister Nawaz Sharif chu abuai ema andrama terrorist an lo thlena wangin khovel ram dangin andem an hlawani chu wangin refuel an peya ma se thlona chu kalchhual evat turin an ti ani hijacker te chuan Lahore po passenger pathuman chuwa an chungho chu dam lo vek an ni Pakistan ISI officer pani chu airport an lo oma hijacker te nen anin beru ani ti India ro in an hriani ro chief AS Dulat chuan PM Vajpayee nena sar Pakistan hi hijacker te mun pui berani ti kan hria ISI officer pani anomani kan beidon chuan an buayang an ti ani Lahore atangin hijacker te chuan Dubai panro an tilea Dubai chu United Arab Emirates ram ni in Dubai chuan fuel an mamo cholha dampo an mamo ani December ni somni panga Christmas ni nge ya jingdar ni vela Dubai International Airport an thlenga Dubai sarkar chu an fing hlea Crown Prince Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum chuan ma alangala andu chu hijacker tele passenger te then sanani Dubai hian in biakna an nei rei hlea hijacker te chuan refuel an duwa Dubai sarkar in a peya adota chuan passenger somni pasari mei chinau pang kumnga hnuailam upa kumsom sari chunglam te chu an chuata ani mani an chua baka rupin katia ruangpo an chua ani Dubai police te chuan hijacker te chu an thli thlaya an camera mangin video in an la Dubai hian hijacker te chuan an ral thuam an cheka an poisa an la an du an ti ani passenger te chu thlona chunga anoma chuan phal lova Satnam Singh nupui Paramjit Kaur chuan afa te chu kuain Dubai kan thleng towa kan him toang atia ma se an la him lo ani Mark Smith po Dubai achuka achung te phone kanu ka hime Dubai ko me katia anu chu atapa kha pathian sara hima kalom lutuk ti in anu fa chuan in bia sarale David po Dubai an chuka anin kuwa an tapa kan nunna kan mulet le ani ti in passenger dang te chu thlona chunga an laom Dr Sanjay Sharma le anu puirai Mira Sharma te po an laoma Mira Sharma chu chaw hlea araya wangin a buai zualani Dr Sanjay Sharma chuan anu pui chu akwa mangang su kan himang
doctor kania ka veng hi mangche ti in anu pui chu thlamuan mol mola ma si hai chakar te chuan an vau renga ngoi ro ti in Sunita Devi le fa de pathum po an la om afa panau pang ber Rahul chu dam lova Sunita Devi chu atapa ka fa hi ka chanang ti ka hlau atiani thlona chung chu alum ema AC om lova passenger te chu an tho a cham don mai Dubai atengin hijacker te chuan Kandahar pan ro an tilea Kandahar chu Afghanistan ram chu ngani kumsang khazakwa som ko pakwa lai khan Afghanistan ram chu Taliban hovin anopa Mula Omar chu Taliban ho tu ber ania Taliban ho hian Osama bin Laden le Al Qaeda ho an veng hima America nen anin be thalo le ani hijacker te chuan Kandahar hi a himber anti ani ome an soidan chuan Taliban ho chu kanuna wan nia min veng himang anti ani pilot te chuan fuel a tlem to a Kandahar thlen main an thlona chu atla don ani ti an hria Anil Jagia chuan ale khabua fuel gas chu zero a hnai to a engine sound po adang lam to ani kan mangang hleya ma se kan tong traya Captain Devi Saran chuan kan thlengang pathian om ati ani kan vahan mangang take ti na zia khiala ma se an thleng samani December ni somni panga chonu darli vela thlona chu Kandahar airport runway 05 a an tum don lai khan an khur na sa hleya passenger te chu anawa an tram na sa hle Captain David Saran chuan thlona atum tir dan athiam ema wangin mi tu ma an in hlia manom lova anu passenger ten captain wangin kan him anti sap lomani Kandahar chu thalera om airport ania kongpuya thalova sipai antam hle thlona atum rualin Taliban sipai zani chuangin thlona chuan hual ngala an silai AK-47 nen an huala tengpo an chopani tuma an chuak theilova hijacker te chuan thlona kongkhar chu an honga an chuaka Taliban sipai te nen anin bia anin kuwa an thian tha an ni to ani Taliban Foreign Minister Wakil Ahmad Mutawakil po lo thlenga hijacker te nen anin bia Taliban sipai then khat chuan urdu tongin unaw teu in local hi kan lome India sarkar in du apeang antia hijacker te chuan chola hijacker ho tu Jahur Ibrahim chuan kanunaw teu kan tum chu terrorist pathum chu ani Taliban in min puyang atiani thlona chunga chuan passenger za somnga pakhat chuang an lawma an mangang hleya an tapa an chungte an ngai ani cho anei lowa tuipo tlem te anin ani hijacker te chuan passenger te chu an venga tuma an chuak theilova thlona chung chu alum em boka AC om lovin December thla ania wangin avot boka zanlama chuan avot ema blanket om lova passenger te chu anin kwa tona an muhil theilo hlombok naupang te chuan trap renga nu te chuan an hute te pe in an thlema upalam deu te chu andam lova damdoi om lo bok Dr. Sanjay Sharma chuan athiang angin dam lo te chu boy ma se damdoi om lo wangin engma ti theidang om chuang bok silo Sunita Devi chuan afapa naupang ber Rahul chu puani na khuwa ataksa ina tiluma Rahul chuan nu avot atiin awa Sunita Devi chuan mangang suka papa inu ka omalom tiin chu bak chu in thlamuan ngai na ombok silo India sarkar chu Delhi a an mangang takzet tamai Prime Minister Atal Bihari Vajpayee chu aboy maya Christmas le kumthar mania he thila thena wang hian khovel ram zongin an thlirani America President Bill Clinton Britain Prime Minister Tony Blair Russia President Boris Yeltsin te chuan Vajpayee chu an phona puiturin an intiam hlom United Nations Secretary General Kofi Annan po ain rol tahial Vajpayee chu na cabinet tenen darkar sari chung meeting an neya meeting a chuan option pathuma om pakhat na NSG mhanga be panhi na terrorist pathum te chua pathum na Taliban nena in biak NSA Brajesh Mishra chu adinga map aena sar NSG in kan beidon chuan passenger za som kuan thiang Taliban sipai zahni anoma tengpo an neyani kan chance atlem hle atia Home Minister Elke Advani chuan
akut ahumru sau sawa terrorist te chu kan chua theilo kan ram mel man ni kan ram hi atlom theilo beiro u atia Jaswant Singh chu angoi dewa sar Pakistan nen kanin biang Taliban nen po kanin bebokang passenger te nun na hi apoi mo berani ti in Vajpayee chu angoi renga ai ngai tu na sa hle a file chu akhupa hong le a mi za somriat pariat nun na le terrorist pathum te nun na enge poi mo jok kanram halam hun tur ka ngai tu ani meeting room chu are tlok tloka tu man tong lo minute som ni nuwa Vajpayee chuan passenger te nun na hi apoi mo berani ma se terrorist te chua hi kanram ta na thabok si lova kain ngai tu masale photang atia he thu tluk na harsa taka wang hian Vajpayee chua chaw hle asoidan chuan karam tan le kami te nun na tan ka tlo manga yani he thu tluk na hi kanun kadam chungin ka theihil to lawang ati hialani India sarkar chuan atir chuan sipai manga rescue atuma NSG commando te chu Kandahar kalturin anin pe atta Air Force C-130 thlona in kalantumani mase Taliban hawin thlona chu an huala sipai zanhi chuangin an vena wangin a theilo ani Taliban ho hian hijacker te chu an thiante an nia anin puina sa hle boka Pakistan sarkar po ain rola ISI officer panni Lieutenant General Mahmud Ahmed le Brigadier Ijaz Sa te chu Kandahara anoma hijacker te chu an puyani ti India sarkarin raw research and analysis wing mangin an the theibok raw chief AS dulat chuan PM Vajpayee hena sar Pakistan hi hijacker te inbun na ber ani ti kan ria ISI officer panni ainin rol boka kan beidon chuan boina na stakina kangkai don ani ati ani December ni somni paruglai ni somni pasari khan Taliban ho chuan passenger pasari an chua adam lo wangin ani mase tamjok chuan lom thlona chung chu bala toilet achia passenger te chu an tho cham don tamai hijacker te chuan passenger te chu an vaude urenga India sarkar in terrorist te chhualo chuan kan that zelang cheu tin an vau cham chi maya passenger te chu an tong traya anin fui tona Satnam Singh chuan afa te ming alama Gurpreet Simran innuin anghak cheu ati ani India sarkar chuan kong dang zo turan hriat tak lo wangin in biak na kong an zo ngai ta December ni somni le pasaria chuan India sarkar ayo turin mi pathuman tira anjinga mi te chu Vivek Kaju Ministry of Home Affairs Joint Secretary ania arwalina Jit Doval tundin huna National Security Advisor ni mek kumsom nga pangami ania Intelligence Bureau Officer CD Sahete antelani an panhi hian Afghanistan an kala Taliban sarkar nen anin beta ani an kalna turpo ahim lova Taliban hovin an man thei renga Vivek Kaju chuan ale khabua kan kaldon khan kan nunna kan chan thei ti kan ria ma semi za somnga le pakhat nunna kan chan him turani awangin kan kalani kan mangang hleya ma se kan duty ania kan ti anga yani inbiang na chu Kandahar airport bul Taliban guest house a awma Taliban ho chuan an du chu India sarkar in terrorist pathuman man Masood Azhar Ahmed Omar Said Sheikh Mastak Ahmed Jargar te chu chuani Masood Azhar hi Jaish-e-Mohammed terrorist group din tu ania kumsang khajakwa somkwa pali khan jamua India sarkarin an mana Masood Azhar hi arilru angheta zel chunga po naw te ho zirtirna ala pichinani zela tanga achu anuwa terrorist group adin le ani Ahmed Omar Said Sheikh hi Britain mi ania kumsang khajakwa somkwa pali khan India tourist pakhat atha awangin an manani hepa hi fing hlea English athiam emema media lam tenen anal mayani Mastak Ahmed Jargar hi Kashmir terrorist ania kumsang khajakwa somkwa le pahni khan man ani bok hepa hi aril ruwa saka zel chunga po omna pianga thom ani reng thinani India sarkar chuan heng mi pathum te hi chua an du lo hlea an chua chuan India rama terrorist ateka pungdon ti an ria NSJ Brajesh Mishra chuan terrorist te chu kan chua chuan a voi khatna tur anianga voi tam tak a thleng leang kan rama him don lo an ti ani Home Minister LK Advani po angheta
kan chua chuan India ram a him don lo kan ram hmel ma kan chua don ti na nia ti in ma se passenger te chu an mangang to hle naupang te chu an dam lova upa te chu an chaw to tak zet an chung te po Delhi an tapa sarkar chu na sa takin an nora Rupin Katial nu Saros Katial chuan Prime Minister Chenna lekha thona kafapa nun na ayin terrorist pathum te nun na apoi mo zo kemni kafapa hi athi to midang thi ve su se kafapa ruang ka kwala hian ka sevekani atiani Satnam Singh nu pui Paramjit Kaur po Delhi a atapa kapasal le kafa te hi min pelet le ro kapasal lovin kanom theilo ati hialani Dr. Sanjay Sharma nu pui Mira Sharma po atam na sale kapasal le kafa hi min pelet ro atia khovel ramdang point passenger te nun na hi apoi mo ber anti thina America point India sarkarin ati theiang chu tiro se atiani ni sari chung chu in biak na awma ni khat ni December ni som ni le paruka Taliban ho chuan passenger pali an chua chung ho po chu damlo wang ni in ni thum ni December ni som ni le pariata passenger pathum dangan chua leya ma se tamjok chu an laom thlona chung chu abala toilet chia passenger te chu an thua cham don mai ai jakar te chuan passenger te chu an vaude ureng boka India sarkar in terrorist te achhualo chuan kan that zelang ti in an vaude ureng bok ni sari ni December ni somthum pakhat sang kha zakwa som kole pakwa zantar kwa India sarkar chu atlom ta Cabinet Committee on Security meeting a Prime Minister Vajpayee chuan passenger te nun na hi apoi mo berani terrorist pathum chu chuaro atita a he thutluk na hi har sa emema Vajpayee chu ataphial mai asoidan chuan karam tan le kami te nun na tan ka tlo manga yani he thutluk na hi kadam chungin ka theingil to don lo ati hialani terrorist pathum chu December ni somthum le pakhat chanu dar nia Tihar Jail Delhi atangin Air Force helicopter mangin Amritsar anthona Amritsar atangin special thona in Kandahar anthon le ani tlaidar nga vela terrorist pathum chu Kandahar an thlenga hijacker te nena an hlanani Jaswant Singh nge in Kandahar a hlanani Jaswant Singh chu akuta khura ma se in thunun sham kanram tan hian ka ti thei to kani tin terrorist pathum an hlan nu dar khat nuwa hijacker te chuan passenger te chu an chua December ni somthum le pakha zandar som vela passenger za somnga panga chuang chu an chuaka an hlima an tapa an lo mani an ni chuan in kwa an tong traya Satnam Singh chuan an pui le afa te chu akwa kan himta pathian om kafapa Gabrit kafanu Simran atia afa te po an tapa pa tin Dr. Sanjay Sharma chuan anu puirai Mira Sharma chu akwa kan fa hi kan veng hi mang ati ve thunga Mira Sharma chu atapa kalome ka pa atia Sunita Devi po afa te pathum nen anin kwa kan himta kan fa para hul tin India sarkar thlona dang Indian Airlines Airbus A310 thlona chu Kandahar a thloka an honga January ni khat sangni jingdar li vela Indira Gandhi International Airport Delhi a an tuma an chungte chuan an lo muaka an ku anin kwa an tapna salhom le Rupin Katial nu chuan afapa ruanga kwa atapa kafapa tin he hijack hi ni sari le darkar som pasari le minute som ni le paruk chunga nia khovel chanchina hijack rei ber pol ania Indiaram chanchina po hijack rap thak berani he thil thlen nu hian India sarkarin aviation security ati changtlung hlea April ni khatsang khajakwa somriat pasari khan BCAS Bureau of Civil Aviation Security adin toa ma se IC814 nu hian atinghet zual airport a x-ray machine metal detector CCTV camera te anda bela CISF Central Industrial Security Force te chu airport security a an changta ani tun thlengin India airport chu khowela security het ber pol alo ni ta ani hijacker mi bathuma pani te chu Pakistan mi an nia pakhat chu Afghanistan mi ani hijacker zinga mi pakhat Zahur Ibrahim ti pa chu kumsang ni pani khan Karachi Pakistan mi tu ti shel lawina ka pluma adang te po kumsang ni som nuwa Pakistan le Afghanistan a drone attackin an thi ani
America in Osama bin Laden an beina an thitel terrorist pathuman chu attack te chu an sual zual sawa Masud Azhar chuan kumsang ni khan JC Mohammed adin lea kumsang ni le pakhat December ni som pathuma India Parliament abeya kumsang ni som pakwa February ni som palia Pulwama attack anti tirani he attack a hian CRPF sipai somli an thi Ahmed Omar Said Sheikh chuan kumsang ni pani khan Wall Street Journal journalist Daniel Pierre athatani alu atana video in a recorda Mastak Ahmed Jargar po Kashmir terrorist attack anei zela kumsang ni som pakwa po aladamani India sarkar hian hemi pathum wang hian ain thiam theilo leani Captain David Saran le flight engineer Anil Zakia te chu an hoi sina wangin khovelin an faka Anil Zakia chona le khabua thlona chunga passenger te chu an hoi sen leya tuma anaw vak lawa kanin fuitona kan tong tayani hai jagar te po an chaw veya an muhil chin kan nunna kan chandona kan shelai po in kanin ngai tu sam samani atiani Captain David Saran po kumsang ni khan Sarvotam Jivan Raksa Padak award adonga he award hi nunna chan himwanga award sang berani cabin crew nilam katara po passenger te en kol thada wangin kumsang ni khan Asoka Chakra adongani Asoka Chakra hi civil huaisen award sang ber ani kumsang ni somni palio gas ni somni pakwa khan Netflix in IC814 The Kandahar Hijack T series episode ruk asiama he series a hian thilthleng dik takang chein an langa director Anubhav Sinha chuan he thil hi India ram chunga terrorist attack Arab thlak ber polania sarkar in athuluk na asiam aharsa ati emema passenger te mangan nakha kanthre thiam turani atiani mitam takin he series hi anena passenger te mangan na chu an thiam hle series a hian Vijay Verma in Captain Devi Sarana changa Nasiruddin Sain NSA Brajesh Mishra lema changa Netflix a kar kha chung trending number 1 ani nge bok ani